Bisnupur district silayinge moza tabawa voin lama Bisnupur district le lamka district in rina inkahna achuak zui ngala he thubuat saitleng hian mi panga in nunan chan toa hliam anombok nuna chan hi anpun bel rinani silai rokna kha video masa kantar lang toa mun khat mai ni lovin mun hnia tanga ruk chhuah antum alo neya mase pakhata chuan an hlotling lo thung narsena a IRB te hmuna tanga ral thuam an ruk chhuah kha engzat nge ti riat chian ani lawa zathum vel ni turanga yene police ho hna complain an thelua tarlan ani danin LMG te AK47 le silai dang puak thei thil bulletproof jacket le silai mu singkhat le sang kwa vel ruk chuaneya aru chuak tu te hian lir thei somli atanga somnga velin he mun hi anpana kein mienge moza tan kalbok main gate duty le quarter guard te anthunun hnuwa ral thuam dana kong khar pahni antichia ral thuam menge mozat anla chuak tane IRB te hian silai ruk turvena tan hian silai mu round zathum le somni pasari ankap ruakin mit tuitlak na hlo somni vel an thlo chuak boka ma se chuti chungchuan andang zolo nin antar langa maktak mai chu heti zozai silai mu an karua silai ruk tum antam em lai hian ka hluman nei thu report pakhat ma awm lo thungane ral thua man ruk chuana hi mi somthum panga te phum du lova Meitei nu ho punkhom na tanga kilometer som pahni borvela hla a ane lamka le Bisnupur district pahnia hian boruak ain mung viauti he thil thleng hian atar langa nizan khan inkahna mangin alang chuak ta reng boka thudon nei na tarlan danin Zohnahthlak frontline duty ta chuan kwakta a Meitei ho duty na anlu chuaka Meitei te hian changlet velein nizan khan Meitei lama mi pathum an thia nunna chan te hi kwakta cheng te ne nizana tanga voin lam thlengin inkahna achuak na sahlea Zohnahthlak lama nunna chan pahniomin hengmi te hi laipui tual cher ka tum intipal te nia hriatani kwakta hi kangvai torbung le moirang te nena inzom ani nepnat na lai berania hekwa hi Meitei Nepali le Zohnahthlak thren khat te khosak khona niin tun buaina in an khua atuam voi khatna nia hriatania nam hrang hrang in pol aniangin hetiang hianiom zelang u tin thuan lo thlungto Meitei lam hian tukin khan ukha gate kwakta bazar bulami an hala helai hi pangal ho chen tamna niin khoilovin a om ngar ngara tukina hala tok vele ta nia thudonane Meitei hian tuna anin kana ukha gate hi Bisnupur district hnuai omani tin tun hnaya anchala lamka hnai lama om Zohnahthlak mi somthum panga te phuman tumna torbung po kha Bisnupur district hnuai omani antile to hei hi an media report atangin mu theyane amalokin torbung phei hi chu lamka district a om ninan lo chal to annuwa Bisnupur district hnuaya anda lea mase phai le tlang in thena hi moirang anga chin chia ani chok thunga tuna an boina mun hi lamka district anga ngai theyane media tamber chuan kuki helle Manipur police te inkahna ninan chua mase inkap te hi frontline duty Zohnahthlak pasal thra tele Manipur police te ral thuam keng Meitei ho te ne voin inkahna hian Zohnahthlak te laipui tho chuawangin Meitei mi som ni velan thi niin thudon na thren khat chuan atar langa hei hi adik nge yem ti fin fia thei lo Meitei lam hian thizat hi anzep thren thin awangin fin fia hlei thei ani lo mai the frontline an commander pakhat chuan anilama nuna chan te hi vachiar vek thu awm lawa anin hloza thi hriata har sa hle
Mase media te report tai chuan an hek zok tlang pui ti hi kan mu dan ani tina soi. Heti lai hian police pathumin liaman tuar te ro nem nge neya. Annuna tan a hlau omlem lovin damdoina dalu anito nia tarlanani. Tuntrum buaina hi Meitei lamin an soivung hle donin alang. Media rang in an report danin Meitei lama nuna chante hi civil mi angin an chua hloma. An tarlan dan chuan Kwakta Ward number 8 kuki helte an chea. Zing lamdar thum vela Meitei pa fa chu an chena inatranga nuk chuakin an ka pluma. An pahni hian village defense volunteera in pete an nia. Midang pakhat po a chena ina ka hlumani antia. Media thren khat chuan nuna chante hi civil mi poisoi lawangin an chuatel bok. Zohnahthlak frontline duty te hian Meitei te duty na an lu chuaka. Khoveng him tura anni lama in pete an vaka phlum ti zong nilovin kuki helte chetna tinan soihlom. Zohnahthlak te chetna ani to chuan kuki helti hi ahma tranga an chuadan tlang pui ani hrimhrime. Inkahna chhuahna ka wang hian Bisnupur districta curfew puan tharle ani nge Voin khan moirang chevela hian Meitei nu ho chu anin hor khom le to niin thudon na thren khatin atarlang bok. Heti lai hian ITLF chuan danlama India officer sang ber pahnina Solicitor General Tasar Mehta an India ro rel na sang ber Supreme Court Manipura ruangda thatna la omte chu dan lovaron lu te vekan ni to tia soi andem thu an soi chuaka. An thu chuan tarlan danin thisen chua turangal chak Meitei mi pui hovin mei ni thuma Zohnahthlak te an bei khan pension te sumdong kutnathok zirlai le nu nau te an thliar lawa an khuwa an hal saka meichia pong sual le tha an ni dan media ten an tarlan atrangin Zohnahthlak ten imphal phai ruama an tor na sat zia alang thei bok. Hetiang anilaya Supreme Court law officer sang ber.2 asoi chua du dan atrang hian on lam nei. He buaina atran lam tichiang tua kan ngai antia. Ruang hlom lo te hi dan lovaron lut te an ni chuan imphala me ni thum thleng khan zalen takin an oma. Mipuin chung mi te chu an ron thur chuak ta ngawin India khwale tui dik tak te chu an khoi lo ati na ni em. He buaina hian poisoi lo India khwale tui dik tak ten nasatakin an tuar mek zo kani tin Solicitor General thu soi hi andem thu an soi chua kani. Meitei lam hian sipai le police ral thuam an ruk chua wangte police lamin an pui fowa wangte in ral thuam an nei thra a. Zohnahthlak lamin an cher chop ral thuam tenen an lo machon thrin ani kha. Frontline duty te hian silai thanei chu du thu sa mania. Ma se akeng tu huai sen na apoimo tel ninan soya. Hei hian anril ruput mang atilang chiang hle ome. Duty te hi nithum chung silai ka zira training nei. Atrulna wanga rammuta te an hloma. Anjing athen khat chuan mobile PUBG an khel thrin an man tangkai thu an soimau pek. Pakhatina tarlan danin PUBG atanga chet lak dan tura ro manna ka nei thiam pha. Silai ka thui dan te po ka hria thiam thei pha ni. 9mm silai mu hian meter som sari vela kap theya. Ayate 5.56 mm in meter zahnia tranga meter zanga vel akap theya. 7mm in akap la thei bera meter zanga tranga kilometer sari akap theyani. Heng te hi game satranga kazir chuani atia. Ral thua man cher chop dan te kan tar lang to. In dauna chet lak dan tura po rem chang andap chuak vezel tinani ome. Frontline duty te hi mun khata anom khom trup ngai lawa. An theyang tok tokin aninzar phar thrin. Meitei hovin ron beise
nunna chan an tlem zawk theina turat ti ani an nunna thapa ral thuam thalo zawk ne na an duty chan hi Meitei holaka ram chan le hum him an du wangania kantar lan to angin an buaina pakhat chu volunteer duty te ei tur le mamo leina ni tranpuina in an hne na thleng phak boxi lova na tho hlei thei ani boxi lo an mani le khotlang hruai tu ten anin dap chop te angai thrina hemi konga hian puyan mamo thu an lo soi to ani kha